moje jelo. Imam. Žvakača guma. Drago mi je da sam ga dobila. Tako dobro miriše. Što radiš tome? Zapravo, trebao bi pričekati sve. Poslaćemo joj svi moju poveznicu. Wow, tu je i neka žvakača guma. I dobili su puno više nego Poli. Sviđa mi se ovo. Moram odmah riješiti omote. Što radiš, Kate? Svi ti omoti lete prema nama. Drago mi je da si gotova. Samo trebam otvoriti svoje. Wow. Ovdje je 100 paketa žvakačih guma. Evo, kako da ja prvo Moram pokušam se riješiti omota koristeći ventilator. Wow, uspjela sam. Hura! Tome, mogu li posuditi malo od tebe? Ni ne sanjaj o tome, Poli. Poli nije dobila ništa. Pa, to je u redu. Imam svoje i želim prvo probati. Morat ćeš pričekati dok ne završim. Tako ukusno. Sad mogu napuhati balon. Kakav luzer! Epic fail! Znam što trebam učiniti. Samo mi treba ručna pumpa. Gledaj ovo. Sad ću napuhati najveći balon na svijetu. Sjajna ideja. Ispalo je prilično lijepo. Želim ga staviti na štap i čuvati za uvijek. I ja želim balon. A ako nije moj balon, morat ću ga se riješiti. Oprosti, Poli. Zapamtit ću ovo kasnije, Kate. Uzmi to. Jednog dana ćeš to shvatiti. Da, ali ne sad. Uostalom, imam važnijih stvari za napraviti. Moram pojesti puno guma. Holly, gledaj ovo. Mislim da ćemo morati čekati dugo. Kate je tako spora. Wow, stvarno puše balon. Sada se mogu osvetiti. Što si učinila, Polly? Bio je to tako dobar balon. Vrijeme je za osvetu. O ne! Slučajno sam iščupala obrve. Moramo ih odmah vratiti. Nadam se da će izgledati normalno kad sve bude gotovo. Prestani se smijati. Tome, imaš nešto za obaviti. Slažem se s tobom ovaj put. Biće to puno truda i puno vremena, ali pojest ću sve ove žvakače. Nisam mislio da će biti tako teško. Već se znojim i jedva mogu pomaknuti čeljust. Pa, vrijeme je da napravim balon. Mogu ja to? Tom, stani! To je previše! O, ne, pukne! Kao da je bomba eksplodirala ovdje. Kako si, Tom? Ne mogu se pomaknuti. Zalijepljen sam za stol. Kao i obično, moram početi. Wow! Skittles, ovo je čak bolje od žvakače gume. Hajde da vidimo što smo Kate i ja dobili. Wow! Dobila sam mnogo slatkiša. A ja imam cijelu planinu. Ne mogu ih ni prebrojati. Poli opet nema sreće kao i obično. Vi ste tako zločesti. Nema veze. Jednog dana ću imati sreće i tada sigurno neću dijeliti s vama. Pa samo jedan paket bombona. O, to je za uživanje. Morat ću jesti polako svaki trenutak. Pa, bomboni su gotovi. Kakva šteta. Što si očekivala? Mogao bih ovo jesti još dugo. Sad ću ubrzati. Zašto gubiti vrijeme kad ima toliko bombona? Vau, slatko i kiselo u isto vrijeme. Sviđa mi se ovo. Stani. Smislio sam nešto. U redu. Vjeruj mi, moj plan će te iznenaditi. Prvo, moram izliti sve bombone. Treba će malo vremena, ali isplatit će se. Idemo dalje. Sada sam... Mi ih slažemo prema boji kao... Ovo je tako uzbudljivo. Skoro sam gotov. Pogledaj kako lijepo ispada. Mogu li dobiti jedan? Wow, čini se da Tom ništa ne primjećuje. Ukrast ću još par bombona. Tako sam lukava. Ne razumijem gdje su nestali moji bomboni. Mislio sam da ih ovdje ima više. Poli, ti si kriva za ovo. Nema veze. Sad sam spreman. Ostavit ću ovu mišolovku tu i napunit ću je bombonima. Tako da ne posumnjaš. Vrijeme je za još. Oh ne, moj prst. Odakle se pojavila ova mišolovka? Dolazi od. Vjerojatno sam ga slomila. Tome, znam da si ovo postavio. Nisi trebao jesti moje bombone i već sam ih posložila po bojama. Sad mogu uživati u svakom okusu zasebno. On je tako pohlepan. Samo sam uzela par slatkiša. Oh, nema veze, Tome. Sad ćeš dobiti od mene. Što je ovo, Poli? Ogroman ventilator. Oduvao si sve moje bombone? Oh! Pa,
Bomboni su još uvijek ovdje i jedva čekam da ih pojedem. Počnimo od samog vrha. Pogledajmo što je unutra. Kako ukusno izgleda. Toliko je različitih okusa. Želim ih odmah probati. Prvo pakiranje je ovdje. Vrijeme je da otvorimo ostatak. Što ako izlijem bombone direktno na stol? Možda će biti lakše. U redu, nastavimo. Sada znam kako to ide. Očito će ovo dugo trajati. Mogli bismo samo sjediti na telefonima ili se igrati s lutkom. Možda bismo trebali raditi rat palčevima. To je to. Ne mogu više izdržati. Trbuh mi je na rubu pucanja. Pa, onda ćemo to završiti. Da, naravno. Mogu se sama nositi s ovim. Što radiš, Kate? Zašto imaš toliko tanjura? Trebaš biti strpljiv, Tom. Uskoro ćeš saznati. Pogledaj kako sam lijepo rasporedila slatkiše. Sada ih trebam zaliti s malo sprajta. I tada ćeš vidjeti pravo čudo. Biće duga na mom tanjuru. Počelo je, pogledaj! Hvala ti. Wow, kako si to napravila? Izgleda kao čarolija. Izgleda kao prava duga. Rekla sam ti. I boje se predivno šire jedna za drugom. Ovaj put želim biti prvi. Što je do vraga ovo? Nikad nisam vidio tako malu porciju kokica. Moram priznati, nisam ni ja puno dobio. Ipak, bolje je nego Tomovo. Konačno, sreća je na mojoj strani. Znala sam da će se to dogoditi. Kakva ogromna kanta kokica. Vau! Zavidim ti, Poli. Morat ću pojesti svog malog i plakati. Probaj mali trik koji imam u rukavu. Što radiš, Tome? Mislim da radi nešto glupo. Ti ništa ne razumiješ. Čak i najmanje porcije treba pravilno pojesti. Uzet ću svoju vilicu i nož. To rade pravi aristokrati. Nije tako lako ovo izrezati. Ali mogu ja to. Vidim. Namjerno odugovlačiš. Ne. Samo imam jako dobre manire. Kad ti odgovaraš. Baš me briga za manire. Uživam u svojoj kokicama, čak i ako ih nema puno. Pogledaj kako sam pametan. Wow, nisam znao da to možeš napraviti. Pa, izgleda da je to to. O ne! Ostala je još jedna. Pojest ću to za dezert. Vidjet ćemo za to. Gdje je otišla moja kokica? Tome, što radiš? Vi to možete riješiti međusobno. Imam važnije stvari za raditi. Moram pojesti cijelu ovu hrpu kokica. Ukusno. Oh, tako je slatko i hrskavo. Toliko dugo sam čekao ovaj trenutak. Sreća ti je stvarno udarila u glavu, Poli. Još uvijek vidim sve. Ne pokušavaj mi ukrasti kokice. Nećemo se tako lako predati. Znam što trebam učiniti. Poseban usisavač će mi pomoći ukrasti kokice. Radi! To me uređuješ li? Opet, daj mi odmah moj kokice. To je bio briljantan plan. Odlično ti ide, Tome. Idemo jesti. Provjerite lozinku Dotakni u vašem... kokice ustima Kajte. Što si učinila? Ovo je nečuveno. Spremna sam početi. Mlijeko i oreo keksi. Izgleda ukusno. Ali to je tako malo. Ne mogu ga ni vidjeti. A opet sam imao sreće. Lijepo. Što ti znaš o sreći, Poli? Pogledaj ovo. Moje porcije izgledaju Toliki sam odlično. gubitnik. Pažljivo. Mogla bi mi srušiti kekse. To bi bilo lijepo. Vjeruj mi, uživat ću u ovom malom keksu. Ovi keksi su tako hrskavi, a mlijeko savršeno ide uz Brzo njih. s njima. Ne, ispustio sam kolačić u čašu. Moram ga odmah izvaditi. Što će drugo biti skroz mokro? Samo Moje treba. ruke ne mogu unutra. Znam mlijeko, onda će kolačić biti na dnu. Prekinimo ovo. Oh, Hvala ti. sad je moj red. Nadam se da neću morat vadit kekse iz čaše. Wow, ima toliko punjenja. Obožavam ga. Tako je kremasto i keksi su stvarno hrskavi. Savršena kombinacija tekstura i okusa. Oh, moj keks skoro je pao u čašu. Izvadimo ga ovaj put, Poli. Što ako ne učinim ništa u vezi s tim? Zahvaljujući keksu, sada mi je mlijeko promijenilo boju. Zar nije sjajno?
Moram dodati još keksa. I onda ih jako dobro pomiješati. Onda ću uzeti samo Ukusno. čokoladni milkshake. Skoro gotovo. Samo moraš protresti. Wow, je li stvarno napravila nešto ukusno? Sad ćeš vidjet. Uopće ne sumnjam u svoj recept. Izgleda stvarno ukusno. Jedva čekam isprobat. Izgleda da je naš plan uspio. Da. Rekao sam ti. Sada gledaj i budi ljubomoran. Čokoladno mlijeko s okusom kolačića. Ne želim piti kroz slamku. Želim sve ovo odjednom popiti. Što? O, izgleda da je ostao samo jedan. Ne brini. Nećeš dugo čekati. Brzo ću se s ovim pozabaviti. Ne diraj to. Imam svoj plan. Svi keksi idu u ovu čašu mlijeka. Wow, kakav ogroman pljusak. Nisam to očekivao. Ali svi su keksi u čaši. Super! Nemoj se prerano veselit, Kate. Nećemo te ostaviti samu. Dobar tek. Što si napravio sad? Sam prekriven mlijekom i keksima. Ne osjećam se. O, molim te, napravi mi žele u boci. Bit će gotovo. Ovo je prvi put da to vidim. O, slatko. Da vidimo što imam. Treba će ti kola. Otvorit ćemo je i popiti malo. Nije li to cool? Volim kolu. Mislim da će se djeci stvarno svidjeti. Dodajmo malo javarovog sirupa. O, čekaj, hajde. Ili med. Izabrat ću med. Draga, već se pržim za tebe. Nemoj se previše igrati s tim. Zamrzni ovu slatkicu. I to je to. Pa, dobro. To je previše lako za mene. Uzet ću kolu, baš kako je tražila. Kuhar također zna raditi trikove. Ulit ću kolu u tavu i dodati gumene medvjediće. A za pravljenje želea treba vam želatina. Dakle, nakon dodavanja žele bombona, dodat ću ovdje neke kristale. Srećom! Uvijek ih imam pri ruci. Sada je jedino što preostaje pomiješati i uliti natrag u bocu. U redu. Na ovaj način je mnogo praktičnije. Hura! Pogledaj, tako je ljepljivo. Žele je skoro spreman. Izgleda tako ukusno. Oduševljen sam. Boca je napunjena. Može se zamrznuti. Dođi, ovo je moj najnoviji izum. Super zamrzavanje. Samo trenutak i žele je spreman. Impresivno. Jednostavno, ali hvala. Ajde, probaj. Pa, mislim da je i to gotovo. Tako je hladno. U redu. Dlanovi mi se smrzavaju. Oh, ne. Što da radim? Ne osjećam ruke. Oh, sada je u redu. Ugrijao sam se. Hvala Bogu. Baka je dobro. Možda uzmi delikatesu. Vau. 3 odjednom. Dušo. Pa, počet ću s ovom slatkicom. Što?
žele se teško istiskuje, ali izgleda sjajno. Hajde. Tako dobro. Sviđa mi se. Vrlo je ukusno. Hvala, šefe. Što je još ostalo? Oh, žele od moje sestre. Vidim. Hajde da probamo i ovo. Oh, kako je lijepo. Hajde da probamo. I božanski. Super. Ovo je najbolji žele koji sam ikad jeo. Definitivno sestrin. Hvala, Seko. Kako to? Pa, čestitam, kumče. Sljedeće jelo će biti vafli. Oh, odličan izbor. Što? Oh, led. Ne znam kako ih napraviti. Pa, dobro. Da biste napravili tijesto za vafle, trebate uzeti brašno, jaja i maslac. Sada? Dodat ću malo šećera. I, naravno, mlijeko. Super. Gdje je moj pjenjač? Ah, evo ga. Sada će vam baka pokazati majstorsku klasu smetanja tako brzo da nemate šanse biti ispred mene. Ah. U redu? Bako, jesi li vidjela mikser u posljednje vrijeme? U redu? Sada? Zar nije lakše miješati s mikserom? Ah, bolje čuvaj snagu i pokaži maštu, već imam sjajnu ideju. Mislim da će se klincu svidjeti. Šareni vafli. Ovo tijesto će postati crveno, a ostali u svim bojama duge. O, da. U redu, radite što želite, ali ja ću dodati Nutellu svojim vaflima. Hajde. Biće tako čokoladno da se moja sestra neće moći odvojiti od mojih vafla. Hajdemo otvoriti aparat za vafle, uliti tijesto i gotovo je. Tako lako. Oh, tako vruće. Ali tako lako. I ukusno, mislim. Probajmo. Da, bila sam u pravu. Tako dobro. O, ne mogu stati. Draga, ne radimo to za tebe. Znam, ali morala sam probati. U redu, idemo dalje. U redu, dragi. Nemojte to opet jesti. Baka ovdje ima sve pod kontrolom. Kako fino miriše. Pobjeda će biti moja. U redu. Moja vafla je puno ljepša. Kako ti se to sviđa? Ne možeš, Pobjedi molim. baku. Boj s vaflima? Ovi vafli su jednostavno ukusni. Žao mi je, dušo, ne mogu prestati. Što? Zapravo imamo izazov. Što je sa mnom? Ja kuham. Hvala. Jupi! Dođi! Hajde, otvorimo, ulimo malo rezanaca i zatvorimo na neko vrijeme. Unuka. Kakav prožderljivac. Moja savršena vafla je spremna. Ispala je odlično. Prerezat ću je na 2 dijela. Neka bude duga. I napravit ću oblake od kreme. Wow! Ukrasit ću šarenim mrvicama i ovo je na putu da pobjedi. Pogledaj to, tako je lijepo. Da. Izgleda dobro. Ali trebam pogledati svoj wafel. Haha, pogledaj, ovo je rezanci wafel. Što nije u redu s tobom? Pa, sada sam dobro. I mogu polizat prste. Tako je ukusan prah. Hajde, želiš li malo? Pa dobro, kakvi maniri? Pa, probaj, dušo.
Oh, toliko izbora, ali što je ovo? Rezanci waffle? Da probamo. Kako neobično. Ovo je noćna mora. Neću to napraviti. Ah, što? Prokletstvo. Wow. Dugin wafli. Ljepota. Super. Sviđa mi se. Tako je ukusno. Hvala. Wow, sladoled wafli, savršena kombinacija. Da, i jagode. Već mi cure sline. Wow. O moj Bože. Predivno. Hajdemo probati. I nevjerojatno je ukusno. Želim još. Bako, pobjedila si. Savršeno. Hvala.